Nina niyokhula kudala nina. Awuyibuza umbuzo owodwa. If bekade kuthiwa bekuyi-private meeting ebikade ibizwe ubaba enkandla, yalabo bobabili, ngabe sikhona yini kulokhu kukhuluma okungaka? Ngaba khona yini wonke lama-press briefing? Ngabe khona yini yonke le pressure lekhona? Ake sithi fine kuthiwa kwaphuma u4 million-ke enkandla. Ngabe sikhona yini na kulokhu kukhuluma okungaka? Bafowethu, whatever ama-allegations awenziwe umlungisi aserious ngendlela eyisimanga, but kufuna singakukhohlwa ukuthi ugqoka i-t-shirt ye-MKP openly, ayikufihliwe leyo nto leyo. Kade negotiatelwa zolo lokhu ngoba kunenkinga lapha ebuholini be-MKP, baningi bamshaya amakhala, bamfuni kahle, bathi uyibona esengaphezulu kakhulu kwenhlangano. Ukuthi lapha eMsunduzi alentozana astande for i-mayoral candidate. Guys, lokho kukodwa kufuna kubuild something emqondweni wakho. Umuntu mayekhipha amagama lentozana eshala abanye ngedefamatory, kufuna kwakukhandele something ukuthi kunepolitiki, kunenhlesi yepolitiki ekhona lana esibusayo. Khumbula ukuthi ungizwa waziwa njengomuntu wa-ANC, uPhakela Mthatha waziwa njengomuntu wenkatha. Ashongo lutho laphana uJacinta address abantu imarch and march eyiphosesa kwi-MKP, wathi noma bengaqhamuka sebekhuluma bethi lento vele kade babona ukuthi yakwaZuma nanani akanandaba yena naleyo nto leyo. Yonke nje leyo nto leyo, ama-scenarios lawo akakubuildeli imqondo, akakhela imqondo ekhanda lakho. Uyabona mina iphutha labo ungayibambi incingo. uJacinta bafonele sebona iy'thombe on social media. Two, mhlawumbe ungam-inform ukuthi sesiyoba nomhlangano osuphuthuma nopresident kanje. Kodwa kokunye noma ngathiwa bayibamba-ke imali fine, bayizavuna-ke imali. Lokho futhi okungekho lula ukuthi kungenze, ayikho idila abangayenza labantu phakathi kwabantu abasuke bebangakaya. Kodwa ukube bebesenkandla, ngabe kukhona yini ukukhuluma okungaka?